Salam sehat, ras mejuah-juah, man banta krina, nande bapa turang rasnina. Ibas kesempatan enda, mari kadage radurasi pelajari Mazmurta guna wari minggu si semal si pe-20 kan. Ibas minggu enda rembang tanggal 15 Agustus, emakap kita ngerayakan wari raya Maria Sibadia si Sokliamen yang kat ke surga. Mari da gera doda si pelajari izenda ibuat kami nada dasarna do sama dengan D mol. Do mi re do sol la sol 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 la si do si la sol la sol mi pa sol la sol sol la sol la pa mi re do kerina do ni enda ngatakan caku ketuhan oh putri-putri raja bagikan siku katakan lupakanlah bangsa dengan keluargandu kini jilendur bahan calekat pagi ukur raja man bandu iya tuandu patulah man bana doni enda ngatakan caku ketuhan di tengah-tengah kalak sini kelengi lideba putri raja arah kemuhan kursi kini rajan tedis kembarahan make perhiasan emas murni kerina doni enda ngatakan caku ketuhan andi Koryana ukurna tupung ia bengkat kubas istana raja kerina doni enda ngatakan caku ketuhan. Haleluya. Mi re do mi sol la sol la do si sol sol mi pa sol la sol pa sol angkat memari aku surga karina malaikat armaria ukur Haleluya Haleluya. Bujur ras, selamat berlatih.